Uburyo bwo gukoresha ibice by'umubiri cyangwa kubigabanya hagamijwe ubwiza bureze cyane mu bihugu bitandukanye ku isi, gusa akenshi bikorwa mu buryo butemewe, ari nabyo bisigira ingaruka ababikorewe. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe uko bikorwa ndetse n'ingaruka zabyo, tutibagiwe kandi no kugaruka kuba iki gikorwa cyagiye cyambura ubuzima kuko bamaze kuba benshi ku isi. Kugira amabere mato, mu nda zeru, kibuno kinini ni ibintu biba ku mitima y'abakobwa benshi, aho usanga bamwe banywa ibinini byongera umubiri, abandi bakiteresha inshinge, yewe hari n'abishyura akayabo muri gym kugira ngo bakunde batere uko babyifuza. Muri iyi minsi mu Rwanda ho imeze nk'aho hariho abantu batangiye kubimenya no kwemera ko bibaho, aho uhura n'umuntu ufite nk'ikibuno kinini ugatangira kwibaza niba ari iki. Nyuma yo kubona ibi bikomeje gufata indi ntera, nifuje gusoma amakuru yimbitse kuri iyi ngingo ndetse no kubasangiza ibyo nakuyemo, kuko harimo ibibabaje ndetse n'ibiteye ubwoba, ariko nanone ugasanga uwabikoze bikamuhira abateye neza pe. Ushobora kwibaza impamvu itera ibi byose, kuko uretse no mu Rwanda usanga no hanze yarwo nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibyamamare bivugwa ko byiyongeresheje imibiri itandukanye, by'umwihariko nk'ikibuno ku bakobwa, harimo nka Cardi B, Nicki Minaj, Iggy Azalea, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian ndetse n'abandi. Abakobwa rero bamwe mu bakurikira ku mbuga nkoranyambaga, iyo babonye ukuntu bajegeza isi, bafite ibihumbi by'abantu babakurikira, bumva bashatse kumera nkabo. Ari naho usanga hari abanyweye ibinini, abiteresha inshinge, abandi ugasanga gym yarahindutse nk'akazi. Mu kongeresha ibice by'umubiri, ibyitwa chirurgie plastique et esthétique nibwo buvuzi bukoreshwa. Ubu akaba ari ubuvuzi butangwa mu bitaro ndetse no mu mavuriro atandukanye hirya no hino ku isi. Icyakora uko iminsi igenda ishira, kuri ubu hadutse abantu batandukanye babikora mu buryo butemewe n'amategeko ku giciro gito ugereranyije n'icyo mu mavuriro asanzwe, ariko ingaruka zabyo nazo zikaba nyinshi. Muri bo hari abakoresha uburyo bwo kubaga, gukoresha imashini cyangwa guterwa inshinge. Muri uru rugendo bamwe rurabahira, abandi bagakuramo ingaruka zitandukanye. Kugira ngo wumve uburyo ibi bintu hari abantu benshi babiha agaciro, umugore witwa Natasha Crone yakoresheje amadolari arenga ibihumbi 150 mu gushaka kugira ikibuno kinini ku isi. Natasha Crone kuri ubu afite imyaka 28, yakoresheje amadolari arenga ibihumbi 150 mu gushaka uko yagera ku ntego ye nyuma yo kubagwa ibyitwa 5 liftings Brazilians cyangwa se BBR. Ubu akaba ari uburyo bukorwa hongerwa ibinure ku kibuno kikaba kinini cyane, ndetse ngo iyo bigukoreye bagutegeka kurya ibyo kurya byihariye ngo kibe kinini kurushaho. Uyu Munyaserbia yavuze ko ikibuno cye cyabaye kinini nk'uko yabyifuzaga kuko cyaruse uko cyanganaga. Icyakora ibi bikaba byaratumye ubuzima bwe buzahara kuko amaze imyaka 7 yarabuze umukunzi. Natasha aganira n'ikinyamakuru Hooked on the Rock yagize ati: My last relationship was 7 years ago. Mperuka kujya mu rukundo mu myaka 7 ishize. Birakabishe. Mba ntekereza ko abantu bantinya, abo bafite ubwoba, muzi imiterere yanjye, mukagira umubiri wanjye, hanyuma mukagira n'ibindi byose. Birakabije. Ku nshuro ya mbere abagwa kugira ngo agire imiterere nk'iyi, Natasha yabazwe afite imyaka 20 y'amavuko. Kuri ubu akaba amaze kubagwa inshuro zigera kuri 5. Natasha umwe mu bahiriwe n'uru rugendo, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu umwe ku bantu 3,000 bibagisha gutya ahasiga ubuzima. Umwaka ushize Abongereza 2 barapfuye bari gukorerwa uku kubagwa. Ibi kandi ubikorerwa akaba abanza gusinya akemera ko ashobora no gupfa. Dr. Kramer wakoze BBR mu Bwongereza no hanze yabwo, ariko kuri ubu akaba yarahisemo kubireka. Yagaragaje ko umuganga ubikora aba bagaho utareba, bityo ashobora gukomeretsa gatsi gato, kohereza mililitiro nke z'amaraso mu mutsi zikavamo ipfundo ry'amaraso yavuze. Iri pfundo rigahita rigenda rikikubita ku bihaha cyangwa se ku mutima, umuntu agashobora guhita asiga ubuzima mu masegonda make cyane. Niyo mpamvu uyu muganga avuga ko yaretse gukora bene ibi, nubwo abo yabikoreraga babanzaga gushyira umukono ku rupapuro ko bemeye ko bashobora no gupfa. Or the heart, and you die within seconds of a lung emboly or a heart attack.
I, for myself, decided not to inject. Be careful. Umugore w'umwongereza witwa Leah Cambridge w'imyaka 29 warasajijwe no kugira ikibuno kinini yafashwe n'umutima arapfa ubwo yaramaze kwibagisha mu rwego rwo kucyongeresha. Uyu mugore watewe ibishinge mu mbavu no ku kibuno kugira ngo kibyimbe yahuye n'uruva gusenya ubwo yaramaze kwibagisha afatwa n'umutima uramuhitana. Leah Cambridge yamaze igihe kinini ajya kwibagisha muri Turukiya aza gufatwa n'umutima ubugira gatatu bimuviramo gupfa. Umugabo we witwa Scott Frank yavuze ko yabujije uyu mugore we kwiyongeresha ikibuno arabyanga birangira hitamwe n'umutima watewe n'inshinge yatewe bajya kumubaga. Suyu gusa uko umukobwa w'imyaka 24 y'amavuko uzwi ku izina rya Destiny Benjamin wo mu gihugu cya Nigeria nawe aherutse kwitaba Imana nyuma y'iminsi 4 abazwe ngo agire ikibuno kinini. Kuva urupfu rw'uyu mukobwa rwamenyekana abakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye bagiye bakwirakwiza amashusho ye bavuga ko bidakwiye ko abantu bakora nk'ibyo yahisemo gukora. Umugore w'imyaka 31 y'amavuko witwa Ratesha Binumo yapfuye mu mwaka wa 2017 nyuma yo kongererwa ikibuno. Nyuma y'umwaka umwe uwitwa Rezibia Ayara w'imyaka 48 nawe yaje gupfa amaze kubagwa ngo bamwongerere ibice by'umubiri. Usibye abo byica kandi abakorewe ibi bashobora no kubivanamo indwara zinyuranye nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ry'abaganga b'Abongereza bakora ubuvuzi bwo gutunganya umubiri. Umugore witwa Rory Williams wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye kongeresha ibice by'umubiri mu mwaka wa 2012 yamaze kubikoresha atangira kujya aribwa mu mavi yakwicara umwanya munini akaranirwa kugeza ubwo abaganga bamubaze mu mwaka wa 2018. Umuhanzi Cardi B nawe yongeresheje ikibuno mu mwaka wa 2014 amara iminsi aho bamuteye inshinge hava ari nako aribwa cyane. Daily Mail ivuga ko impamvu abakobwa babaye imbata yo kugira ikibuno kinini witwa Betty Cobb w'imyaka 24 yavuze ko babiterwa no kubona ibyamamare ku mbuga nkoranyambaga biteye neza. Ikinyamakuru MTL Blog kivuga ko impamvu abakobwa bakunda kugira ibice by'umubiri by'umwihariko byo hasi binini ari ukubera ko bigaragara neza ndetse bigakurura abagabo. Nubwo benshi kuri ubu bakomeje kubikora, uburyo bikorwamo busa nk'ubuteye ubwoba. Uko umuntu ugiye kongererwa ibice by'umubiri by'umwihariko ibice byo hasi abanza akavanwaho ibinure, igice kinini cy'ibinure bamuvomyemo bigaterwa ku kibuno kugira ngo kibuko agishaka gukira neza no kuba ushobora gutera nk'uko bishaka, bikaba bifata amezi 6 nk'uko umwe mu babikorewe yabyeretse ikinyamakuru BBC. Ntabwo ari ibintu byoroshye rero aho abaganga bagira abantu inama yo kubyirinda cyangwa bagakora siporo. Gusa nazo ngo zigomba guherekezwa no kurya ibiryo birimo proteine zibafasha kongera umubiri. Wowe udukurikiye nakubwira ngo uko uteye ni byiza, bikwiye kugutera ishema ntuzishyire muri aka kaga. Ushaka kumenya byinshi ku byerekeye indyo ndetse na siporo wakora kugira ngo utere nk'uko bishaka, wasoma igitabo Grossir les fesses cya Natasha GC cyangwa ukazasoma icyitwa Face Bombs cy'umufaransa witwa Valérie Orsoni.